Salut Diarol, Gwestledio an taolagad da labour d'astum a d'an treuskas. En novo 2 heures podcast evit bruda dielou brezhoneg Radio Breizh-Izel, met da genta vo klevet galaouek rag mont ariom da eul aouzer un ol louisiadur divar ben Breizh-Uel. Leandre Mandar a zo saut gant istor Breizh hag e yezhou. Evite labour hag e blijadur e za ur vech an amzer da astum galaouek e ti e dud. Le soleil? Le soulet. Soleil. Boe on bugel, on bet zoubet d'un tamm zevenadur galaouek, on peut soin zevenadur Breizh-Uel clé meus ya galaouek me farmi a trop dro et ni la vilaine. Et quasilleux, c'est quand la vache elle échette et Elle peut pas sur le bœuf. un peu plus ce chameau de bout. Je tenant, et me transmettre le galop. Dès que les garçons étaient tout petits, qui commençaient à causer, mais je les cause en galop parce que ça me plaisait bien de les sonorités au galop. C'est des petits comme ça, c'est bien rigolo. Implijet neus e labour d'astum evit sevel un ol louisiadur divar ben Breizh-Uel. C'hwer kant pajen evit kompren gwelloc'h ar sevenadur hag ar yez zo belaket da gostez e pal bloa vechioù. Piroto, c'est bér en faisant du bruit. Volontiers, bér avec une paille comme ça qui fait du bruit comme ça. Arpal, gant l'encyclopédie, restoli un tamm lor, asperet un dud zo chom Breizh-Uel, fait de zevenadur, fait de yez, pedur, ya disprise debet un tamm zevenadur Breizh-Uel. Ijinet oabet ar raktriz gant an istorour Pascal Horry. Leandre neus kroget da labourat gatan e da o vil seitek. An en klasker neus tremenet kazamzer o furchar le barzan dielou. Ar meus o dielou n'en klask begret gant Georges Dautin, war dro naontekant. Georges Dautin lenner skolver raon a kasen neus goule nawegou da pep mes skol Breizh-Uel war ben ar galoek, quoi. Barsa lehor vez kavet penadou war an istor an douaroniez pe ar galaouek. Tre gonden o deus skrivet e barzan ol louisiadur, en ez ouez an ton chatelier. Dre hir klar traoù a zir brehoneg en istouer, a dresto le retir ar vro, meus gwellet traoù interesus a zivou ur galaoueg eve. Imdroadur ar giryaou, pe traoù fonetek, pe ar neiaou tut, pe ar neiaou lec'h, bep sort traoù, journe ur bouch a traoù a zo de gavet a zir ar galaoueg. Bannet oabet encyclopédie de Haute-Bretagne e misere, setur son joat evit profounet delek. E pa dek vloa benag, en eus Daniel Jekel lake da vevar brezhoneg var skinou Radio Breizh-Izel, dre en roladennou ti an dud, hag e abadennou war eun, l'ar machel ar brezhoneg erien pellgomz. Mona Madanet. Ja, Mondera. Tom en amzer va pluvien? Gintau bebrauch bremeu jen nog gano. Ja. Adi chube, vous betu be pan Sanjawa? Ja, bet jo bet. Divar trich an ur vez a zielou eus bet savet peder abad en da gilao, an vet spered ar yez. Ur podcast sevenet gant Tudi Kreker a produet gant Anna Kere evit BCD. Arpal a oa ben a fin diskouez a paz nemet ur bed a oa. Et kuit me kentor ar bed a zo chomet enom memestra dre ar yez hag justement diskouez da re a zo teski brezhoneg penons e c'hellon chilaou ie brezhoneg a bep seurt tu deus bro leoun kemen a bro gerne, bro goened a gal martezen em vaga de ze hag ie kompren ie penons e oa ar brezhoneg liommet gant ur zevenadur, gant ur bed, gant tud hag an drache a jom enom c'hoaz eriandeiz. Peder ran ar podcast ar c'heller chilaou war BCD a var ar zavennou arbennik, a dizale vo em bannet ur stum c'haleg eus an euliad evit lakad ar bras an iver da brofita deus an teñzorze. Tri rasouet a gugelur. Moyenne vise la rana, ja, peus deske ding an benang.